یەکێتیا ڕەوشەنبیرانەیە کانتۆنە ڕقایە بە هەفکاریە ناوەندازاتەیە ناودەولەتیە پەروەردە و شێوەرمەندیە دەرونی سەمینەرێک لەسەر تەندروستیە دەرونی و باندوڕەوێ یا لەسەر هەفگرتنا civakê دارخست. سەمینەر bi beşdarbûna nûnerên saziyên sivîl, rêxistin û tevgerên jinan hatin darxistin. Di semînerê de têgîna derûniyê hate şîrovekirin û bandora wê a li ser hevgirtina civakî hat vegotin. Semîner bi nîqaş û pêşniyarên beşdaran bi dawî bû. المحاضرة كانت تحت عنوان الصحة النفسية. ئیرۆ me semînerek li ser tenduristiya derûnî û bandora wê ya li ser hevgirtina civakî li darxist. Weke em dizanin tenduristiya derûnî di hevgirtina civakê de girîng e. Arman ji vê semînerê naskirina pirsgirêkên civakî û têkiliyên civakî bû. Di semînerê de gelek nîqaş li ser tenduristiya derûnî hat kirin. Her wiha nîqaş li ser pirsgirêkên civakî hatin kirin û rêyên çareseriyê jî hatin vegotin. ومناقشات من أجل القضايا